आकाशवाणी इम्फाल लांथोक्सरी पाउगी सक्ता सक्ता मसिदा मणिपुर पुलिस की चाम कुथ्रा मरी सुबा रेजिंग डे थौरम एक्सीडेंट का मरी लेनबा स्कीम सिंगी मतंग द वर्कशॉप महौसा की फिबम होंगलकपगी मतंग द मीफम अनि सुबा तांक की नेशनल डी वार्मिंग डे हौदोखिबा अमसुंग पाउगी सक्तम द नोने जिला की पाउदा मणिपुर पुलिस की चाम कुथ्रा मरी सुबा रेजिंग डे ngasi पांगथोकली मपुंग अइबा थौरम इम्फाल की अहानबा मणिपुर राइफल्स की पेरेड ग्राउंड द पांगथोखी राज्यपाल अजय कुमार भला पेरेड यगलब मतुंग तरुक सुबा IRB की कमांडेंट सरांगथेम इबोम साना लुसिंगबा निंगथीजरब मार्च पास पेरेड अमगी सलामी ओखी तुंगदा राज्यपाल ना ट्रॉफी अमसुंग अवार्ड यांथोखी Inter-battalion competition for the best battalion from the year 2016 in celebration of the 125th anniversary of Manipur Police. The winner of the running trophy for the best battalion 2025 is 2nd Battalion Manipur Rifles. The award will be received by Commandant Sarangthem Asana of 2nd Battalion Manipur Rifles. Commandant Sarangthem Asana. The winner will receive the running trophy along with a cash reward of rupees 30,000 and a commendation certificate. Commandant Sarangthem Asana. थोरमदुगा मरी लेना वा ngangbada राज्यपाल ना हाय As we celebrate this Raising Day, we must remember that peace is not merely the absence of conflict. It's the presence of justice, trust and compassion. The people of Manipur look to their police not just as law enforcers, but as guardians of peace and harmony. I urge every officer and Jawan of Manipur Police to uphold this sacred trust, serving with empathy, fairness and highest ethical standards. While we take pride in our achievements, we must not lose sight of the challenges ahead. The threats to internal security, drug trafficking and social discord remain, including the border with the international country and threats of immigration, illegal immigration, and face it courage, cooperation and conviction. Electronic Detailed Accident Report Cashless Treatment of Road Accident Victim Scheme 2025 amadi Compensation to Victims of Hit and Run Motor Vehicle Accident Scheme ki matangda nongmagi oiba rajya thaki workshop ama Imphal East Jilla gi top dusera da leiba IDTRC da ningthokaba numita pangthokhi थोरमदुगा मरी लेना ट्रांसपोर्ट अमसुंग TCI की एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग बाजपाई हाई मणिपुर दा हौखिबा सही तरेलो मसिदा लंबी की खुदोंथिबा थोंदोक लिसिंग अहुम हेन थोखी मियोय सनिपान कुथ्रा मरी की पुंसी मांखी लंबी की खुदोंथिबा थोंदोकता लेखिदबा मिगी सांग जाति की ओइनी येंगबदा सादा 9.8 मणिपुर की ओइना सादा 19 ओइरी मरमतुना स्कीम सिंग असि अथुबा मतमदा सनहनबा यामनमक तंगाई फदे मांगना हाई This program is very important, I think, for the state of Manipur, as I have already mentioned, because in case of Manipur, as per the national data, fatality rate is very high in the road accidents. Since we are in a hilly state, 20% is valley, rest is hills, and we move on the hilly roads mostly. So if the coordination is not there among various departments, then it is going to be a challenge for a person moving on the road. The government departments are in Manipur very competent. I know the officers. I understand they have the capability, and it is only a matter of coordination, nothing else. Once they, once the effective coordination is there, they can do wonders in the state. Indian Himalayan Region Climate Change की नुमित निनी की ओइबा मिफम अमा इम्फाल की सिटी कन्वेंशन सेंटर दा सगोल सेनमदी इराई नुमित पांगथोखी राज्य की एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज डायरेक्टर एन सेंदुना पांगथोखी बथोर मदुदा वा ngangbada राज्य की चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर पुनीत कुमार गोयल नहाई मणिपुर दा अइंग असागी खल कायरकपगी सैथेंग साउना फंगले राज्य असिदा इसाउ हंजिन हंजिन थोकपा अक्टोबर था फावबदा नोंग सुरकपासिना नोंजु थागी मतम सांगदोरकपदौना तौरे
Ising isaw thokpa nong susilakpa kaya asina lau singu food security, water resources, miyam gi haksel amasung senmilonda sauna saitheng pire. Raja sida ay nga sagi khal honglaliba si thegnanaba sarkar na akhanaba thorang laukhatle. Mahang na hai. Manipur, whatever happens in the hills or in the valley people experience. So Manipur is also vulnerable like any other of these states, Himalayan states, to climate change impacts facing rising temperatures, erratic rainfall. This year we see that in October, mid also, we have had, I think it's in monsoon only, extended monsoon. So many times, I think frequent floods we are experiencing in Imphal, even in Delhi we are experiencing this year. So these changes, they impact agriculture, water resources, public health, livelihoods, food security. It all affects basic fabric of our society. Manipurda ani suba tangkaki National De-Warming Day leibak popo numita hautoki. Directorate of Health Services Manipur amadi Health Society National Health Mission Manipur na sinduna Lamphel pata leiba IMA gi Heritage Hall da pangthoki bahugdokpagi thoromda Health Services ki Director Dr. N. Hemant Kumar hai miyoi ba amana til leiba haibasi sahi amadagi taramapan phawbagi manungda leiba angangsing da thui masina inkhalagleiba angangsingi masa phataba masa sonba yauna saudam thihali Angang singda til leitana bi hidak pijabagi campaign asida miyamna sumateng pangbinaba appeal tawraduna Dr. Hemant Kumar hai Pati yana basic oiba mioi baga dum loina dana leireba laina khara ruina angang singda one infection ma ruina khoina ngasi nainari si soil transmitted helmin sai parasites tin sing se sine yam lo na mathi phongdana khoi angang sing sigi thirin sida leiraga mana inkhalak pangang yam chokholei bangang yam se nutrients mayam si moi loi chathokba ara hybrid nutrients sidi inkhalak pa matamna yam highly demanding oiba proliferating organs sing cells sing tissues sing dia maru oiba adugumba nutrient mayam si parasites sing thirin de leiraga khangdana chathokba matam sida inkhalak pangang sing si my physical health natana brain the function na bauda compromise with you like persis da fitness maintain to the sang phate de habiki government of India na khangai me am tanaraga deworming mass deworming se masi tawni khoi target si 8 lakhs ki mathak ta target tawjibani khoi ki first round da Akashbani Imphal gi pau gi saktamda aikhoi gi none paumi agoi ka maina none zila gi matang da piba pauda 2016 dagi Tamelong jila digi tonganna anoba jila semkiba none jila ase yenglubada awatpada awatpa ngakta ngairi sarkar gi department humudra hena leiba manungda masagi office building leiba department khajikta ngairi masigi mathakta hoji kanglup anigi irang namaram oiduna department ayambada staff watpagi chauna kodong chadaba mayuknari maram aduna Kendra Sarkarna akhanaba miyeng changbiduna special economics package thadaduna semgat pidradi jila asi sakwat thaurangi lambida yamna sothana laikhigadawri maru oina department singi office building amasung staff quarters sing sembiduna matik chana laifam thokpa staff posting pibiba asi athubada thabak oina paikhat pinaba miyamna pamli yamna maru oiba bibak oiriba amasung law and order yengsinduna law enforcement gi thabak tawriba district police ki infrastructure sing sembiduna district police headquarter gi laifam thokpa building amasung manpower masing suna lehanbinaba miyamna pamli chairak asida ngarang manipur gi rajyapal Shri Ajay Kumar Bala Longmai None district headquarter da laklamduna jila asida paikhalliba sarkar gi project program kaya gi matangda district level officer singa punna mifam pangthoktana wa tanaramki DC office ki conference hall da pangthokkiba meeting aduda jila asigi deputy commissioner Dr. Sarat Chandra Aroju SP None Shri Namsadai Peter Pamai amasung atai DLO singna masa masagi department singna paikhalliba program activities kaya gi matangda PowerPoint sizinaduna governor da paudamki governor na su pungning sangna taba matungda awat pakya sing ase mengkhanaba hotnagani haina thajaba thamlamki tungda longmai none area da leiba civil society organization gi leaders sing nasu governor bu unaduna memorandum kya pisilamki mahak ki ahanba none khongsat aduda governor na prithvi gi khwaidigi wangba railway pier bridge semgaliba mafamda chatuna NF railway gi makhok thongba official singasu unaduna wari sanaki
ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯕ ꯂꯣꯏꯔꯛꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯣꯅꯦ ꯖꯤꯂꯥꯗ ꯐꯧ ꯂꯣꯛꯄꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯀꯟꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯍꯧꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡ ꯐꯖꯅ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯃꯔꯝꯅ ꯂꯧꯕꯨꯛꯇ ꯏꯁꯤꯡ ꯃꯔꯥꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯐꯪꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯀꯨꯝꯁꯤꯒꯤ ꯐꯧꯊꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯀꯗ꯭ꯔꯣ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯅꯔꯤ꯫ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯅꯣꯅꯦ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯕꯤꯖꯟꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯀꯟꯖꯔꯕꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯁꯦꯟꯁꯤꯇꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯋꯥꯔꯛꯁꯣꯞ ꯑꯃ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯛꯇꯣꯕꯔꯒꯤ ꯇꯥꯡ 35ꯗ ꯂꯣꯡꯃꯥꯏ ꯄꯥꯔꯠ 3 ꯕꯞꯇꯤꯁꯠ ꯆꯔꯆꯀꯤ ꯑꯣꯜ ꯆꯔꯆ ꯕꯤꯜꯗꯤꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥꯏꯜꯗꯂꯥꯏꯐ ꯇ꯭ꯔꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖ ꯃꯣꯅꯦꯁ ꯁꯤꯡ ꯇꯣꯃꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯣꯅꯦꯒꯤ DFO ಶ್ರೀ डी जॉन शाना रिसोर्स पर्सन ओइना वा nganki। थौरम अदुदा सत्र सत्रीसिंग ओजासिंग अमसुंग खुल खुलदिगी लाकपा विलेज अथॉरिटी की लीडरसिंग सु सरुक याखी। लेबाक की मफम अतोपदा पांगथोकनखिबगुम नोने जिलादसु डिस्ट्रिक्ट लेवल लॉन्चिंग प्रोग्राम ऑफ इंटेंसिफाइड पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन 2025 हौखिबा अक्टोबर के टांग 32दा नोने PSC दा पांगथोकखी। पोकपदगी चही 5 फावबदा लेबा अंगांगसिंगदा पिथक्खिबा पोलियो ड्रॉप अदु जिला असिगी DIO डॉक्टर जेलडुम गोलमैना हौदोखी। नोने जिलादा पुन्ना पोलियो बूथ 112 हांगदोखी लोइनना वैक्सीनेटर 385 मथौ तौहनखी अमसुंग सुपरवाइजर 35 हापतुना इम्यूनाइजेशन की थबकसिंग अदु सुपरवाइज तौबिखी। मतंग असिदा आकाशवाणी इम्फाल की ई-पाव कांगबुना पुथोकपा चयोल की पाव की सक्तम लोइजरे खोमजिनबा अमसुंग पुथोकपा थोकसोम जोगेंद्रजीत तेंगबांगबा थोकसोम बारुन लिजखिबा माइबम दिजामनी।